Abantu 28 barimo n'abacuruzi bakomeye batawe muri yombi bakurikiranweho impfu z'abana bakatwa ibice by'imibiri bikajyanwa gukoreshwa mu migenzo ya gipfumu bagamije ngo kubona amafaranga ndetse n'imbaraga. Bosco abatawe muri yombi nabo mu ntara ya Njombe aho ibikorwa byo gushimuta abana bato biga mu mashuri abanza bakajyanwa mu mapfumu biri ku rwego rwo hejuru. Umuyobozi wa polisi Renata Muzinga yabwiye abanyamakuru b'abacuruzi bizerera mu myemerere ya gipfumu aho abizeza ko ibice by'imibiri y'abana bato nk'inzara, amenyo, ibice by'imyanya y'imibiri y'ibanga ngo bitera amahirwe, ubukire ndetse n'igikundiro. Madame Renata yavuze ko iperereza rigikomeje ngo hafatwe n'abandi bacuruzi bakiri kwishahisha ndetse ngo bafite n'amakuru y'uko hari abacuruzi bava mu mujyi wa Dar es Salaam baje gushaka abapfumu ngo babakorereho imihango nk'iyo kugira ngo babashe kugwiza ubukungu. Destizen dukesha inkuru iravuga ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka abana barenga 15 bamaze kwicwa n'abakora iyo mihango. Ibi kandi bije byiyongera kuba mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Afrika y'ubutayu bwa Sahara hari abica abafite ubumuga bw'uruhu bizera ko ibice byabo by'umubiri ngo bitera guhirwa.